abataka bayesharinga nabarukwejo nuso muhanda gwa Rukoge Kasasa Businsi oguruho buringwa bwa kilomita mushanju warga muhanda ogwa Hoima Footport tukwagala kasabo abo kuinganize owapiwa pawa wanale mutukano mahano burungi tukajwanya yes mbere yakutora byamu niyo kutuletereza kuinduka nyowe ekizibwe kyange kyenyine biki yange yone hoyiroho biki okweka customer okugwa okumunaga kakusasura sakabuzoba zona zihoyiroho kabaijwera kabagamba engineer omuhanda gunu buli process yo gukora cyonga nkujumira muno abasigazi ba Businsi abakwita omuhanda abantu bagira ngo bakagumisiriza kandi hateheshire imyaka 15 aba bagamba ngo uruguto rubirwongera ubushuma omuceka cyabo gari mazima tujwahire ibyo ringa uro boda musaje nagamba umugongo gucekere gukwena no kumulemesa maka obakuta obunda kulemo no kubya no mukyara wa yara ndo yangane then aba baby nabo bakoriza bakazi lebazi garukiro muhanda niyo bakuzalira abana Ronald Kato omutura wa Rukogo ndijo yashaba bebembezi okorogayo bakakora urugutoru ahabwo burungi bwetawuni umuhanda mubi norango umuhanda abantu basasura umusoro umuhanda gwijwire bisasiro umuhanda tibagulima no ikavuza bwaki no ikaguza abantu bo abantu ba Businsi tibasasura umusore Businsi umuhanda gunugura bampaka Rukoge beto kwesanga ngo umuhanda mubi twagamba hasimu na meya wa division ya Hoima West Robert Ruhigwa niko kushaba abaturo kugumisariza ngo nubaza kurukora umwaka gutaka hwire umuhanda ogu guteka mu program under rehabilitation program bagenda gukora first class mara mukuru ga Businsi Center kuraba Rukoge Kasasa mpaka Ruyanja kandi kuli mukotene kubanza so abantu wena kugumisirizaho kuba government we yataisule center for first quarter so abantu wena kugumisirizaho ibindi ya government nko bikakuli batabiti gashakwanwaga ba Ambrose Katoto.